urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. DP Kindiki ukinyamero kuthingatia mirandi ya thirikari nene irio kwagirithwa kwa cibitari ya level 5. Lentore kwithurane atongererie kuutha milioni 100 cia gutethia kweberia kawira Mwangaza Gitene. Rukugu chokera kanisene ya Methodist gikundi kimwe kiguchietia kumeneria utumiri bwa milioni 11 kiri mambura za kwamukira Bishop Maromba. Mubunge Julius Taitumu kumeneria aregani bawe bage siasa akiuga ne aringi gituma gitena matunda. Kiri rwarire turantuku ya narua turi kuria ni ntumwere kuri nayo kiri ya memba na atongeria bakanisa ya Methodist ni ntumwere kuri nayo kiri ya memba na atongeria bakanisa ya Methodist araniria na bautu kukurukira namba yetu ya SMS niyo 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya. Rieto ni Maureen Kinya, mona ni rieto mathithio ni Purity Richard. Moni ni wa Rais Professor Kithure Kindiki ni akinyete kauntini ya Meru kuthuja mirandi iria igwetithwa na mbere rungu rwa thirikari nene aria atumiritie kurekerwa kwa bilioni 1 gutetheria gwitithwa nkathi kwa cibitari ya level 5 gutwika level 6. Bilioni ingi kiri kwagirithia thoko ya Gakoromone, bilioni 3.7 kwagirithia barabara cia gutonya Mutindwa na bilioni ingi 39 kwagirithia barabara kiri isiko bionthe kenda. Nel Kithenji ari na nteto tariria. Ruangiro gimaro rero agetumi mono atande gorone ntuko ya naru akaunti ya Meru nerikanetwa na njira ya mwanya ni are munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ariungete cibitari ya Meru Teaching and Referral kenda gutegera mwaka jotete na mbere kire cibitari eje jora jo kwerekana nejwa kenande na jogatetheria kire gokeria cibitari eje monka level 6. As you are aware, the government has decided to upgrade this hospital, and we have already started the process of aligning the facilities and the processes and the human resource capacity of this hospital so that it can be assessed and upgraded from the current level 5 to level 6. As you are aware, level 6 is a national teaching and referral hospital, and it is therefore going to be the same level with the other level 6 hospitals we have in the country, like Kenyatta National Hospital, like KU Teaching and Referral Hospital, like Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. And this hospital will continue serving even better the residents of Meru County, Tharaka Nithi County, some from Membu County, this side of Runyenjes, Isiolo, Laikipia, some from Marsabit, I'm told they come here, especially for those who have critical illnesses. Kindiki agitariria moroto jo ni gutigira kariba Meru ni bakuona mautungata nkorani batigwita cibitari cia kuraja. The residents of this region will have no reason to travel to Nairobi or to travel elsewhere for any kind of treatment. So we are going to get the best specialists, doctors, we are going to get the best medical personnel and the best facilities. And so for us as a county, we are so proud with the government of Kenya. We are here to support the government agenda, and we are here to remain in the government because that is where the resources that we need to elevate this hospital, to upgrade the markets in Meru, Your Excellency. Nyumene bagekinya thoko ya Gakoromone. So we are building markets. Tuko na ingine Mekindori ya 320 million. Tuko na ingine tumejenga hapa Mwishone. Tuko na ingine tumejenga hapa
kama Chege. Tuko na masoko kwa jumla 17. Ukitoa Gakoromone, we have another 17 market. Turethera twina maendeleo yera twina yo Narua. Butera ibu itwetete waka barabara ya Nithi Bridge. Butera ibu itwetete witethia Meru ya City. Barabara za county za hapa town ya Meru ni mbaya. Serikali imetoa shilingi bilioni 3.7 kutengeneza barabara za town. Ria Muthiaburu agituma ntumu akiri wari munini wa Rais Yoweri Gathi Gachagua Kendionga Berigeri kwithirwa bari na yaja kaunti ya Meru. Mimi nasikia kuna watu wana safari hapa sijui siku gani. Nyinyi nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Ukifika hapa kuja na heshima bwana. Wewe kuja na heshima. Kanyene Kawero TV Mbita Nelly Wakethenchi. Kiri rwaria rwa imwe kwa imwe na Wero TV kiri mubango jwa gichunki gya siasa uri otumirite guchwa ungabana Bomeru tawe mithikali nturi ni aritite miario emerito iria etigite baba ingi bagamite kanywa lenturi na ithurite atenari umwe wa baria bakarire nthi kutha nkurukia milioni 100 gutetheria kweberia Kawira Mwangaza gitine nonekete kinya kurega kunganirwa ni utongeria bwangabana Mutuma akiuga ni aringite Ameru nthi Muthu Muriuki ni athujite bu Kipindi kia mwanya kia gichungi mubangania munene ukiameke DCP no mithikali nturi ndethwa akithurati ibethe bakithura milioni 100 mbecira ciatumikire kwithwa ikieberia Kawira Mwangaza gitine abunge achore bakwa bonde na sio na to trimana fadisi mbecha milioni 100. Yes, 100. we hear this money. No Meru no tuhendete theka. No kuibwa. No to yari ndwene. Itari ndwe raisi. Akirotera seneta Amerika Thuri Murungi ati no thwaniria mbeca iji nikendete gukukuma maseneta. Ruto no iru akiwa yumbe bane akora. Kabare haba mbeca. Kabare mbeca cia kuimpeach Gachagua. Kathira cia manthi yonge yonde no ntware gukora nabo. Mbeca twanenganirire ta seneti. Uri Gathuri. Kana babu bwinde Gathuri thikirite. Umuri akamatira nkunia mbeca yana. Ntu twetete ndwene riku. Buru duhaburi kiri ayumbe no ritire mbeca ira nyingi kabisa. No kuba ntiwa ni yana. Mutunga mwechimwa. Ritire mbeca nyingi kuisa. Na labu twatrimanire kwa mutunga nja na nyemsi babonde. No Untu bobo nandi bwatuma Mugambi Manyara urari mushoro wakwe wa mithikali nturi ethonya wa gicumiria na kwithwa kirotera Kathuri Murungi na kumwira ati Kawira atura kuga Kathuri imukamati okabuyu ende anta batura kule Kabuyu kaina kale na maguta ina jaguri na ndipo kuona Kabuyu akamatete 100 million shillings kana maguta ya 100 million shillings ya kwita kwithia Kawira Kabuyu kau 100 million shillings imbe jitone kana nthi na Kathuri kuma riu nuroni rora anorire mbere ajoka anora nyuma ajoka anora makai no kuigwa ajoketa na Nigeria gora tukobia to kala kauma kamwe milioni mwe ntuko yate kalida kinya mami. He's a very lucky man, I'm telling you. Ngara Mugambi Manyara agwite seneta bravo na baringire kura kwenga Kawira ibaburi kutha bakiorotwa nonto ke senators balana nimbwerete Ameru yapo kudura muntu ukadura muntu na tobecha twawe bale mpara ya kuro ere chiere okira bakoni bakorea nande bakiwa muntu agwa na impeachment bajwa muntu rora akweja muntu ya Kathuri ola kwenda utumereka akero agire mbecha beja baitengugi kinya senators ya bamu nabo ankuga ibabwire to kunemwa na ibu tobwire to tegera list ya barabara ingire kura agenesi Kawira batongere tuka Kathuri Murungi tukaugibe ngo bonde na alabari. This is a very serious case. amna bubu mthikali nturi akirotera ngavana Nandi Mutuma na kuga na Lemini Ngugi is known to where anto atueleza county Meru in the 2025-2026 budget aengavana twari na 14 billion for example. And that 14 billion ndaba hange kuthithia 1 2 3 my implementation plan
yawe ni MBCD ijabu yo to da yetu inaira to tu ina bra to yeta kuthithia na manto ya tutamucia ambi na no ndibonto bubu agwa kithurano twitite akethwa kiromba kura cia gavana. I am here and kwa dhantu bakua nteje yako ya 4 months kana 3 months before an election kutuante na time we kumbiru enough network na rapo na kwethia kwenenge njamiru pamenya mithika na bauria pioria penda kuria. So that's why I have accepted what my good people of Meru have sent, and I have offered myself, and I'm asking them to join hands with me to really make Meru a dream county and to reclaim its lost glory, because I think it already kabisa. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutiriro Kangangi. Nyuma ya kanisa ya Methodist kwamukira presiding Bishop John Maromba ni kwari na wirigiro ati nkuchanio kanisene ya Methodist igakinya muthia amona bo kuri na gikundi kiria kichumiritie kiria kiguchieta National Laity Fellowship baria bakuregana na mbeche iria ciatumirwe Kirimambura ja kwamukira Bishop Omweru bariuga milioni 12 iria ciatumikire itikuoneka gutarirwa uria ciatumirwe bakiorota kinya mugambithania munene Martha Koome ne gwetikiria gutwika mugeni wa gitio Kirimambura jaja na kinya kuri na magamba ja maingi kotine jegi nkuchanio kanisene ji. Anthony Kathenya ne akumurika rugonoru. Biume bitareto nyumia Bishop Daktari John Maromba gutonywa obisini na mambura mari na nkanya kuthithika nyombani ya KICC tariki 7 mweri muthiru. Gikundi kia bamwe bathingati bakanisa ino ndia Mambura National Laity Fellowship leo ni beumilitie na kwelithia kurega kunganirwa kwao ni kila baugite ni gutumira uthuku wa kigina gia kanisa ino. We represent members of the Methodist Church in Kenya, drawn from all the corners of the connection. Kulingana na gikundi giki mambura mama KICC matumire mungano wa milioni 11 mbesa ili ja uthurani kumakire kanitha na itubionde bia kanitha ino. Kulingana na gikundi giki Mbakomde Bishop Maromba no tongere bwae botele thite bula mbesa ino ja tumikile na ugategera milioni 11 ni mbeja cia Kenya nyombe kojura, lakini rĩrĩa memba berure bothe mbecha milioni 11 igwetia ke akanywa utikenge berwa mbecha unaria igatumirwa na kibaria bategerere bwega ibaugire igukwanania kwina kamundu gatetheri. Gikundi giki kimanagira kuthitheka kwa mambura mama nyombani ya KICC na kuga mabatire kuthitheka kirimwe je nyomba ja kanitha ino kana kirimwe ja itubia kanitha ino amuna kuongera kuga mambura mama ma KICC mali mambura magi siasa kwina mwanya ywa kieni kirega siasa na kanisa kwou liria bejere mantuna jaja ro KICC ya kaliro jambiri iria inge chionde cha ukuranira metho na nio tukuwa ni ntukiari kigongwana kya mwathani kya bati kithithirwe kanisene. Amwe no gikundi giki nikithiite na mbere na kuminira jaji munene Martha Koome no ntubaye kwithura ari mugeni wa gitio Kirimambura mama amuna kwithura kwina magamba maingi mari kotini makimenagirie mutaratara uratumire kwebio obisini ulo wali presiding bishop wa kanitha ino Bishop Isaiah Deye. Kwina magamba 11 court na jonthe antu baba jaikitie bari orotakara manto mwanya na twinde turetaga koti twemberera ira ituthikire netunenkere ota kwou munene wa koti kwijaga kamaguta muntu ratugwatene no mimero ne twikire keba muno. Gikundi giki kimenagire ni kiraba gwite ni kanitha ya Methodist gutonyerwa ni ukabila amwe na tongere ba county ya Meru bage siasa gutonyerwa iti na mbere bwa kanitha ino. Presiding Bishop no Imumeru, Conference Secretary Imumeru, Honorary Treasurer Imumeru, alitingwe baraba inge conference ine Ameru, kokauru atire, kanisa ene anto ibagumeta Kisii, kwena Masai, kwena Njaluo, kwena Pokomo, utewe aina andwa na muntu uriku kana uriku, kana gikundi kia antu kiriko kana kiriko.
lakini boto kuwa ni atiri mantu ya buethwe kiweru. To display the church as a tribal church, it exposes the entire family of the Methodist Church in Kenya as a biased church, and we have seen this thing repeating itself many times, and we want to condemn it. Mpaka thaa ino egelela guselewalaniri na Bishop munene wa kanitha ino Daktari John Maromba litaji ya matunda obisi ya Bishop Maromba ya walanilia ikiwa gete kumenya gikundi giki kuma muji munene wa Nairobi. Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Ngekuririkania rwareretu rwa ntuku ya narwa turikuria ni ntumwa irikuri nayo kiria memba na atongeria ba kanisa ya Methodist ni ntumwa irikuri nayo kiria memba na atongeria ba kanisa ya Methodist etanambe na kwaranira na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 kiri mitandao yetu yokinyaniria kinyayo tukithoma maoni jaku mwanya bamwe ba atongeria kuma Bogeta ni bokitie mateta gukoni munda jwa Bogeta Society juria bakwathira jwenderwe na kugurwa ni antu bati kumenyeka ni baeterwa ngirwa miunda ntuku 14 kubamenyithia no wenderie na kinyano wajugurire bakiuga bakandikira EACC baruga kugitochonkoni bwandene mutuikare katumenyithie. Bamwe batongeria ba Bogeta East ne bashumirite na muthuro kurita mukana kirenjo meba kugane benderia munda jwa Bogeta Society na ndiba keya na ntuku 14 kirwanyirwa myunda ajamiro bona nino agurire munda jwao na bethire bakirita baruga cha kwendia munda jou na bakiuga kethira te bageta kinya kirenkia me EACC kenda joka dhujwa. Lazima EACC ichunguze, ijue vile hayo mashamba yaliuzwa, kama yaliuzwa kulingana na sheria za nchi hii. Tuko pamoja, na watangaze wazi ni nani na nani wameuziwa mashamba hayo. Wale watatangazwa waonyeshe receipt za kulipa. Atongeria bana kajoka mwene betekaniritie bakathithia maandamano jamanene munkarira kioto kia mundajwa ogikethira gikionekana na nienda kuuga kwira waswa natika kucooperate namba kuya miunda yetu Bogeta baito kathia demonstration yenene na tuingira mirera National Highway tuge waswa iti office yeu kenda tinenkanira taito yetu within 14 days ko tore egitare okinjera gwetia ithaka bietu twita twakira DCC twakira KMTC na samaki cietu cionari gakara na kinya kura yonare kara so batu tutige kuthino tijimbi tuthineru atongeria na ndona ati solution no ura kwerwa maandamano jetu tuthire maandamano ja manene na turete mwanka kumeguru jaigewe ketheti u bwatunywa na into byanu bigeta na public na power ya kukirimu into byayo tutuma MTC batwe turekeria tumirusi mtu nakwenda kumea noe origirite antwana nepukana na kirumi kya mwingi nepukana na kirumi kyai no ntwana ntuko 14 jietwa bona twaumira twinde tukaya twithingata ora tukiwa no origirite mantu jaiku Nkiripotera teto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Ngetegera SMS ciaku mwanya iria withiritwo gitutumira kagitene gaka atongeria ba Methodist ne endi mbecha ti murungu ne ntembe kuma Tharaka Massive. Methodist is an institution where members know and exercise their constitutional rights. They call a spade and not a big spoon. Ojo ne Bario AM kuma Kaboito kwingino kuga tutigane na yu ita namba na kwethokeraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri metandao yetu yo kinyaniria indikagitene gaka ugeta kuraja tugicokera nkabumenyithia umbani bobo nene bwa mwago jwa Safaricom.
Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Keke, kabeja na kamutu wake. Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngiye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Introducing Go Dream Agriculture by Tafaria Castle and Center for the Arts. Go Dream Agriculture equips students with modern, practical farming skills at the Tafaria Nano Farm. The journey begins by showing students how the arts, such as design and architecture, are applied to create efficient, well-organized, and beautiful farms. Students then learn essential plant care skills, including irrigation, weeding, pruning, fertilization, soil conservation, harvesting, and processing. They go on to learn animal care, covering modern housing, feeding, cleaning, grooming, and pest control. The program also introduces general farm management, including the correct use, care, and storage of farm implements. This experiential learning is enriched through a Tafaria immersion, where students explore the Evolution Science Museum, the arts, the herbarium, and the signature Once Upon a Dream experience at Tafaria Castle. Book your school for Go Dream Agriculture for an unforgettable, hands-on learning for life beyond the classroom. You are invited. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda na nyumba
Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kambuni yo kinyaniria ya Safaricom bagwatanirite na Wero TV na FM muthenyaji wa narua ni batindite mushini jwa mutindwa kire mambura za mwanya za mawega za Safaricom za end month bonanza kire tagaria riao ria gutigira customer bao bari mutandao ne jwa 4G mwago jojo gutongeretwe ni njuri ya Wero TV na FM na Safaricom are kugukari na yewa mwanki tabure Morgan Mweti agutariria. 3, 2, 1. Inkemi na nkero ntuku ya naro muchena jwa mutindwa ara Safaricom bagwatanite na Wero TV na Wero FM barugurite mubango jwa mwanya jwa mweru jurajuje kene ja end month bonanza kenda gutigira antu bonthe bakugura thimu cha kinandi cha 4G Rigana Safaricom betherete bareo kwa kaita kara ya kwa kikisha ibo kinyaneria roaria roa omto kana kere customers bara bomba kwethera bayatumira mtandao ya Safaricom na kilo kitu kiwa maisha ni digital thimu cha kinandi igatigira akenya bari mutandao nora kubatere nkuruki thimu iji irendwa kunthe na maguri ja nthiburu na naru ruareja Safaricom tore ago kongoera gento kewetwa device bonanza maybe ibo wichoria device bonanza imbi that as you know the 21st century 2026 everything that digital kuma marketing kuma learning digital so as Safaricom they watanera na babwe kuboretera mubango jo 4G dorite customers bato kumageka tululu to barete ke smartphone obrato kuendelea improve network to 5G 4G bato kuendelea customers tatokevo vuamo twinze na leo tuko hapa tunasema ni kuhama katururu twende digital. So tuko na offers mzuri sana hapa leo kwa wateja wetu ambao wanatumia simu ya katururu ama ile ya 2G. Kuna offers mzuri sana tunataka kuwapeleka 4G ama 5G. Kwa bei mzuri sana mkiangalia hapa unaona tuko na very good smartphones kuanzia 2999 only 2299. Ukiwa na hiyo tunakuhamisha kutoka 2G kama katururu tunakupeleka 4G. So karibuni sana. Na addition to that, hata kama wewe ni muuzaji wa simu, hizi simu pia tuko na bei ya wholesale, unaweza kuja hapa tutakupatia hizo pia simu kwa bei ya wholesale, ndio pia uweze kuuzia wateja wako na pia uweze kupata faida yako. Mwago jojo jugetana mbere wakagitaga ntuko ithatu mushena jwa mutindwa na kinya mushena jwa nkubu. Morgan Mwiti, Wero TV, mutindo kangangi. Mubunge wa Egembe North Julius Taitumu ni amenerete aregani bawe bage siasa akiuga ne antu bagituma getina gitumi augite siasa ire chire na batani siasa ire cheja na giana mirandi ya weti na mbere agekatha kuthingatira gwikirwa ngatheti-ine ya thirikari kwa wakibwa barabara ya Ntubetwe Ngaya Mwanka Kinanduba. Muntu oge yarite ngweza itie kwa miaka ithatu muntu utwamugeria njara kwe wo ethia u ariongete tauni ya Ntubetwe kiongo utugo ubagukire munthi mubunge wa Egembe North Julius Taitumu nataka maendeleo ama ni sarakasi na tharikirite baba ochindana bao gitini giki akiuga siasa ati kuringa gituma ki ende ikwithirwo gukionekana maendeleo mama ithirito makionekana igita arira utongoretie na we akiuga gwira irakuruta ikathi na mbere na kumutetheria gucoka gitini giki kairi 2027 mataya yawekirwa oya kidogo no mwanga turete gege ne ote angegere Egembe North ote angegere Meru ke ote angekere Meru ege wakati ni sola ta stima chiora ke atua gete dada hiyo ni maendeleo kedo iko magero ndenda to magero nabo korebe yawa wera siwi lami siwi nini davere mborito ateta university kiero kemwe kwani ngadira history social studies geography CRI Kiswahili esoko ogane majichata ato ibo mere ato ibedira ya baba bakaya bakole na maendeleo ya baba
turagoria atire taituma ataturongocia atatuenjera rinya atweria wekire kuyo note ndio baba kana gore marinya genja ndio baba ointenje rinya ntoka kambia borithi ete kujura no ntokinyira ndethe itoyo richalare na kongeja ndo ke nkadwane yani kienono nyumba uchenge ndatirata bore kuona nini yanjwau bamu barona umwe seba dai batetegeria ndio barabara ndetego bera muntu bote mumba agitariria kinya barabara kararagia ate barabara ya kuma ntobeto kiongo kugendera anga ya mwanka nterecha kinando baiga ikiro lami tayari je na contractor kwa kwanjiria kurutha nguginu contractor oweta Ndero Brothers tikwari ntoto becha 1.7 billion 1.7 what wago na umerete metheka alentore we mutongerio mwera oyo tebye kwetageto muntu toni otebye kwetagira nto bareko gari ya nadri gari nde waziri kere ya into kunga na jemuthanga na mayantiri ngatatia nyage yako mia kwa metheka nkuonga ninto bya tatia yura mudoi mwatire friend comes before kana wikume boya mbere wetaja awa woni babu tumdo mbere bombareria ngaro ke madana kwa murote aro ke madana iwo ketatia kwa ketatia na arugere bale kuona mpa ekora kanga chigere yete baba gato to gaira ngari itache exhauster ibuje ngoya exhauster wote ngiri ndo oro tesa sawa watu abakuti na choro eto dhambie ore kiraro mberere borungu mbule yetatia na bura tomire torori atere no are wasiri na ta wetherie mbo awera wengerere etota iria ntoro ku abaku kana na te gwethe junoi no ba ku ro ku gangabana na no kwenda kwa ngabana tena thene wa ngabana jitangu mbete ya ngabana lakini ndia waero ngwe unate wetherie oeta TV ne ugwata itumu hawana maendeleo hawana nini kwenja roe lare roe njira lare re no ndo atata jero ku abakundi antu weta lare boli mbo yatrate nataka uongo Kumegebe North Betan Class Chabari. Thirikari ya kaunti ya Embu niorotini nkuchanio chia biashara ba mitumba kuoneka gukozirwa taunine ukagitene gaka biashara bakiuga gutina parking weru bwa kung'ana antu agutaruko na kinya ukaria gutebu bare na nduka bariuga gikini kyo gitumi gikinene kia gutigana na thoko ya gutandika mitumba na kurugura nduka. Thirikari nkurukini orotini kuremwa kureta amwe nteriji chio izire gukinyithia muthia nkuchanio. Thirikari ya kaunti ya Embu ni irutitwo mavitia ni undu wa gucungirira ngucanio iria iri kuo thiini wa tauni ya Embu kari gatika endia anguo cia mitumba aria anini na aria mari na nduka nene. Ino ni kuona kaunti tinthondeku thoko mbega kuringana na ikiro iria ciagirire niguo endia aria anini makorwe na kundu kwega gwa kwenderia. Wau atongoria ruvonge rwa biashara thiini wa kaunti ino ni maregete gwita endia onthe vamwe niguo kumathikiriria na kumegwithania. Unfortunately, stakeholders, the county government, na representative akuria nthi matina vatauka katuva karanthi twarie matina vatauka musemani ucio ru musemani urai one sided tugira kuga story ya one side of the story tunavota kuga cio engi no kwina maundu tukoto tukigwa ta association kindu kia mbere acio mekunthi marauga matina vota kuga access to customer ni kindu kianda county government nanda ka thonde kindo ta parking nanda kana thonde kindo ta lighting nanda kana ni ke plan thoko uenda kana ikori ko thoko ni public utility. Guku endia anduka cia mitumba ino ithano makienaga ruvonge ruria ruroragia uria biashara irarutwa thiini wa tauni ngurani guka Embu na gutethereria kuthiria ngucanio ino. Competition Authority nio ikoraga ikiroria about fair trade na no twende county government can make their decision. They also consult Competition Authority niketha kila mundu awe kanyaga kura biashara uria kwagirirwe na twina what we call expertise advice. Endia anguo cionthe makiuragwa guka vamwe niguo maranirie na megucane niguo biashara cionthe ivote kutherema. Traders ya nini ya mitumba tutiri turaikara thi nao tutiri turamenya tutiri turahota kumenya mateta mao ni mariko
no nĩ tũngĩenda moke metha-inĩ nĩgetha tũhote kwarĩrĩria nao tũiguane tumenye atĩrĩrĩ gĩthĩna kĩao nĩ kĩrĩkũ na nĩgetha tũngĩteithania nĩgetha tũthiĩ na mbere na operation wega mwena-inĩ wa ũyũ wa Embu. Marĩti mĩario ĩno barĩa marĩ na gĩikaro na andĩki a mohoro thĩinĩ wa taũni ya Embu. Ngĩripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Atongeria bandini ni bakuromba chiari kuritana na bao moritani jage Kristo kuma barea nini kenda gutetheria mitugo emega baruga na barera gwage kanisa ni bombaga guchiebania na mantu ja mathuku tereja ombekia kwaragania uturo bwao Kakimutegi na Ntetweji. Atongoria bagikundi gya Sound Evangelism Fellowship gikundi kira kirutanaga Arimo Sunday School baruga kwina bata kurutana mwana ari munini njira cio Kristo kaingo korwa na mitugo etari mega ntugo cia bandae. Kumbuka watoto wamepotea na wanahitaji injili ili kubadilisha nchi yetu, watoto nao wafikiwe na injili. Na inya kemeru ituga yukumagwa jo mucanjana jo akora yugetatia ajurunikaga pou kumenyera mwana ye munini na kumumenyithia mwathani ye munini ni untu bwina bata muno. Ntunande twana ituto kugwa meyene ituto kugwa mantune jamai na ndi amberia kuritanwa ai munini. Taura Bibilia etwirite kinyakura ati uriru mantu jaja tukarigeria mantu jaja ja gutumira ndawa cia kurebia tukarigeria mantu jaja ana bakumira skuru mbere badiria skuru ana bamuinya baratu na colleges ibatonyete ikundi ne bia bigweto homosexuality LGBTQ bakamenya mwathani batetonye ikundi ne biu na arankurukia tongoria baba bakuromba nkinya ciari bantu arume kuruga makanya niga kurutana na bondeto cia Murungu. Baba betu ndaka cietu ana betu barume ito ciejane ito ciritere ngugene mwathani na kinya ke ngugene kuritana na ito kwenda baba ito kwenda muthaka nonto panapo wazee aparibiki njambo na arume ipo mwathani etereba the high priest itukobenda anto beto rimwe ibukona nyanja cietu ite ukaraboega nonto arume ibo ori responsibilities ciao ni untu bagitumi mono kambo ikarea gakamenya mwarimu wa Sunday School tie kurwaki reba kona bethe and bigger brothers naria ibakamenya mantu jaja o ijagitumi barete bobokere kiatho kia graduation ya Arimo barabara trainer wao kura mwathani boy kana untu ni tuko to celebrate Arimo barabara train gukorokera Child Evangelism Fellowship kuritana ana kanisa ene ciao iba makanisa meanya baratu inabo na aba training ina training we have different trainings ira ba training na naru aba ko graduateaga nikenda bakomba gucoka kanisa ene ciao kuthithia musingi jo mwana. Hivi leo tumekuwa na graduation ya walimu ambao wamesoma course ya kufikia watoto kwa matokeo bora na wameweza kuhitimu, na ndilo jambo ambalo tumekuja kufurahia siku ya leo tumesherekea. Nikiripotera Ndeto cia Weru niokambitaga Kimutegi. Nja ya Samuel Mwangi kuma Nterechia akachone bagutariria gutura nogwa kumanya na mibao mautairia yandiga tereka mushijwao bakiorota MC wa itura riri niwe mithika musheke niwe kuanda mitezi bariugani bethrite bari na makarika za mitezi kwethirwa ikigwira kinya nyomba ciao. Thina yao tingi indi bariuga imiti na temuti nayo ni mibao maguta iria bakwathirania MC mithika mucheke iria itigite uturo bwanja ya mwarimu Samuel Mwangi wamwe na karibaba mutiokia maburi ugwatine bunene aria ithiritwe ikiwira nyomba ciao na bamuromba Amerika kugatwika ati ubadhikiria. Na mimi ndio nimeathirika zaidi na hizi eucalyptus tree ambazo wa MCA Bwana Mucheke amepanda hapa karibu na boma za watu. Nyumba yangu imegogwa si mara moja, sio mara mbili na sio mara tatu. Nimekuwa nikienda kwake nyumbani, lakini ananiulizaga nikijenga nyumba hapa miti ilikuwa wapi? Hapo. Yeye ndiye aliniambia nilipoanza kujenga, aliniambia nijenge Januari 2022. Akaniambia mwezi wa 4 Januari atakata miti.
Yeye kila siku ni mabati yangu yakigogwa, naenda kwake, ninaripotia, napigia yeye simu, lakini ananiambia nitafute mtu wa Pawaso mimi nikate. Jamani, nawauliza, mimi nitaingia kwenye shamba ya mtu nikate? Haya, mimi ni mwalimu. Nafunza hapa shule inaitwa Muthiro Primary School. Saa zingine huwa silali usiku kwa sababu nyumba inagogwa kila wakati. Nikienda shule nitaweza kufunza watoto wenu kweli? Mbua batu itare nene kuma toraka itoriete tusumbori muno imeteye ya MCA eita kwa eita toria twesensa ya mabati ombura yaura tukarita mabati twasense yange no twabura ya turikangi toya kanya kabeta kwawe aya tanya we atolelelia na CCTV ngorobene aratino karambori atire nanga tesa lekia meteo toreterete aringi ndamura munene utuko ninte onete toro amboria no mete kuretete aringi ndamura yo tuko ndamura utuko mabati yakwa ya turikite ambira kande kwira we tomo no gethera kabe yeti ambira nkuria mete nkuria mabati yaku no to ya tori mete akwire yo ni batorete mabati kana imete lo yanto bete bwa yo nsokerio u atoyera kanya nyakoka kweya kuona lakini yo ntobora bwethere botangwererie ambere mbetamburie muntu ansokerie bati na uremete mbese irantha ndirie cia mbere imana ya tano ya ure bati mandero mwenya mukuru ntewe na nsiakaira ndeni ngwa ndo siakira nyumba kwa na kioro gigomorwa imete muti wa mitheka ndamwira ngurira no abati ambirire to ndithange no kwenda MCA tukiaraniria nawe na MC Mithika Mucheki na njira ya thimu na ugite toka aregeti kugita miti iji indi ni kambuni ya Kenya Power iremete na tirimwe kana jairi aranditie nabo na kinyanirira akaribomba bamirike atina thina nabo buru oni ndeberere atiri ntugi nyage akaumite unare ne yareo ndabera thinererio Kenya Power ndangkwandika barua nkurukie barua ithandatu we Kenya Power be yabaita meba barita sima tuita Kenya Power ta respondi ndabera bora bakabwidi babwidi kinya bakenda kureka itarike kena kiguli buru mheshimiwa thank you buru kinya bareka kinya bagenda bareka wateka bakareka mepe na imbe ya buri ya ome kwayo ano kware tangunyi itomi no ntoma metege no ntoma no kware zukuru wangu itomi Dennis Mugendi Weru TV ntureni ya mutio kiama uandini ya Kachio Gembe South County ya Meru.